Ka jingya puli ke kitab u Daniel kawai hadin kawai ka lenong. Nyiladep banyu puli ya kelenong ke bakat do, bakata kalong kelenong ke bakat ar. Pat shiteng ke benta, nyilai puli hendring ini puli kniat ya ke benta ke basa. Kamut ayu shejar aspa knai pusnam, bat shejar laispa laipusan snam. Yakini kisnam lakdo ha ke kitab u Daniel kelenong ke bakat ar. Sashisin biang haka keteng gajong uji sukris ngai kublay bat ngapriang subhai pi baro. Daniel kalonong bakat ar kadekot kabankong kayatu bahaki sngi ki bakado andalawan ka jingjinjar ba ka jingjinjar ka bakraw ublay un sayarap bat un salong ha kaliang kajongi. Daniel kalonong bakat ar kadekot bakaway hangni kaong bat nadu kapor ba un shimno ya kata ka jing ainutang ka ba barbor. Hang ne kapan kemau biang yangi shepang kawai kabor kabala leyu kabla shimno ya kata kajing aingu thang kaba barbor ya kani ngilai puliru ha ke kitab u Daniel kalonong bapra gad khot bakat wai kaba ong kumni sa isin kala shimno na u kabumot na ublay ya kata kajing aingu thang kaba barbor kini kikentien kajing aingu thang kaba barbor kapan kemau yangi ya kijingnya kiba malagasngi jong ulengdo lengba ukhon langbrot ha ka testament kabarem Exodus kalonong baab khundai ka dekat laipupra hadu saupuar hoj de ublay boptha bantau ya ka jaka kentang ban pendap ya kinyam kirkom ha ka testament kabarem lengba Moses ha ki khod Israel na kapenta kalat ban penim ya kijaj benrio baro Exodus kalonong baabsan ka dekat kabapra ha kani ke jaka kentang lani kani ke yingjan balakot ru ka tabernacle ya kaba kilala thau kidon kijingleniam kiba halakasngi kijingleniam kiba shisin shisnam orang ba lengdo ujurung syaka jaka kentang tampat uju yasat na kabenta ki pop jong ki khod Israel baro bat ya kani kasngi la tip kom kasngi jong ka jing pniasuk kasngi kaba ublay ubishar haba orang ba lengdo uyasat na kamta ki khod Israel baro haka testament kabatmai ublay ula pendu yakini ki jingleniam jong ka testament kabarem lengba kimrat lengba ki lengdo bat komtar terter bat haka testament kabatmai Hebrew kalonong bopra kat khot kabankong bat kabar ka ong kumni di syapang kini ki bangi kuran kabakongsan kalong kani Nidon orang ba lengdo kat utau blasong syakakti kamon kaket abakraw tam hai ki beneng usyakri ke jaka kentang bat kat tabernacle kabasisha ya kaba utrai ula peniang om ubrio ken mau bau Jesus Christ udi orang ba lengdo ujonga ujong pi usyakri ha kat tabernacle ke jaka kentang kabasisha kabadon habeneng Henry ke kabanga kwa banong bakani kabor kala shimno ya ka kaba ukris ulale mentah beneng bakata kalong hakani kaperthai kida pentrikam ya karkom trikam hakaniam haka jaka baki rungit kin pla ya ki pop sha oblay lengba Jesus Christ Henry kani kabor kala hikai ben pla ya ki pop ha ki bishop ki lengdo shisha ki le bat kida mak pop kani kakot kabatai Nengkong Yohanes kalonong kabaar kad khot kabankong bat kabaar kapan kemau yangi dilara unu ule pop ngidon ken urusan bat ukpa ujis Christ ubahok ngimdon kam manlet syakilengdo hakan kaperthai ngidon kam tang sya ka kerteng kajong ujis Christ ubolong urusan ujis Christ ubahok ka Bible ko ong syusyu kumni bakani kabor nalo bakla shimno na kakti kajong blay ya kani kajing trekam kajing aingu thang kababarbor kalale yu kala pengkraw yala diru wat hadu orang ba jong uta upajba orang ba jong uta upajba kapan kemau yangi syapang ujis Christ kumala kren kabangilai dep manipuli Daniel kalonong bakat ar kadekot kaban kong kumno kala pengkraw yala di Kani gadi kakot belapan mihi da kabalang Katolik hakakitin Latin bat la translate bat ong kumni upup ulong ubakraw burom hadu kata-kata ba omday tang ubriu kumban ong no ublay hi da shisha
Uderu unosensyar pakenjablay bat uparsya bahalotam usim kisim. Ngite ba usim kisim deitang ujus Kris om kabor hakani kaperthai la kalong kabor hakasensyar perthai lani kaborniam ha kaperthai. Bat kani kadi kakot kajing pla jokani kabor. Ngibat ya kajaka oblay bakrautam ha kaperthai kumnu kibat. Kanuksa kajihikai kabau jisu hikai ha kabaide bakajing duai Matius kalonong kaban riu kadekot kabakandai hadok kabakhalai. Ngiju duai bak ngiju ong kumni bau jisu lahikai kopa jongi ubaha beneng. Long bokhui kakateng jongmi bat kumtar tater. Ha kani kabor kale yu kapengkut ya kajing duai tang kumni henrei sumar yangi na kapasniu amen. Kadba kini ki kentin ki basa ki bangi ai ka borom shoblei ya ka bor shoblei ka baong naba ka jongmi long ke hima ka bo ba ka borom ru halakarta amen kam syam ladon ha ka jihikai ka bor jongka ngitip ba ka bor jong ka papasi lani ka room ka ba la long kristan kiyo ya ka bor ha ka ba upup ulong uklidu haki balang bat haki hima gisima kadei kajing sedang nadu usnam sanspa laipupra bat kakut ha usnam shejar nyospa knaipupra yakani ngelade batai haki wei ki video kumbala kran kitab o Daniel kalanong kebahnyo kadekhat bapsan ka kitab cipapau kalanong bakalai kadekhat kebasan syapang kapur kajing sensyar jong kani kabor kabalong tek shejar aspa riu posnem. Bat ka Bible ko ang kumni, bat nadu ka por ba on shimno ya kata ka jing engo thang ka barbor, bat on peniang ya kata ka jing ijli ka penjot kanlong. Shejar aspa knai posngi, ngini ken ya kani ka benta. Habaong shejar aspa knai posngi ka bamot shejar aspa knai posnem. Namar ba ka shisngi ka yang ya ka shisnem ka kum ka jing ken ya ka jing tulupa. Jingken kalanong bakat saw kadukot ka live saw Ezekiel kalanong basaw kadukot ka banrio bat kani ka shejar aspa knai posnem kasdang na usnem sanspa pra bat ka court house nem shejar nyospa knai pra ka jingkli kalong kumnu kasdang house nem sanspa pra ngitib bakabur jong papasi kasdang house nem sanspa laipu pra kindiat syapang kani ka sanspa pra. Na pedeng ki shpotli ki hima palayapat na karom menshwa. Ha France usim jongka u Clovis ulalong way ni kisim jong ka Europe barem u bala pedang ya ka jingit Catholic. House nam sanspa pra edi ula pedang lengba ka jing baptis ya ka jingit Kristen. Ka jingede jong u bat ka balang ka bor jong papasi. Kalalong kum ka jingilam ksai baka borpop kanyo pansensyar ha kaperthai. Daniel kalanong bakatar kadekot bakatar hani kaong suk uta obaye ap ubakot hadu shejar laispa laipo sansi. Masuthu ya ka jingken. Kumbangiyo ngitip ya ka jing sedang jong kani ka shejar aspa knaipo snam. Kasdang no snam sanspa pra. Ladingi plus bakani ke shejar laispa laipusan sengi kalong shejar praspa sau pulai snem. Ka Bible ko ang suk utaw bayi ap bat ubakot hadu shejar laispa laipusan sengi. Ka bakdo ya ka shejar praspa sau pulai snem. Kei ka bangakwa ban ong. Kumbangi puli na kitab o Daniel kalanong ka ba pra kadkot bakat sau hani ka ong. Baru loong hanga hadu arja lais pa asngi ka batho ya ka arja lais pa asnem ana kumtai kata ka jaka kentang on pengkho no ngilai puli ya ni ka subject ba ka jing sedang ban khen ya ni ka arja lais pa asnem ka dei na usnam sos pa san punyo namar kalong kum kadang ban itu lano on sedang ba kata kalong andalami ka hukum bantay ban petmai ya ka Jerusalem baro kani ri subject ka banglakran hakiwe ki video. Bat kani ka araja lais pasnam ka court house nam sheja praspa saw ka Bible ka ong kumni suk uta ubay ap bat ubakot hadu sheja lais pa laipusan sngi ka batho ya ka snam sheja praspa saw pulai kay ka bangakwa ban ong
ba ka shejar praspa sopsau kade ka snem ka ba Jesus Christ urung syakajaka kentang tam ka ba habneng kum urang ba lengdo na kamenta jongi banesa ikipop ku jongi hakmat uble ubokpa lada pikwa ban sotho ia kane ka arja lai swasnam sawat ya ki video ki baladap nglabatai bha ya kini ki ikibaro Hebrew kalonong banyo ko dekat ka apsaw apsan ka pengkemau yangi shipang ujisu kum urang ba lengdo Henry uni namar ba uyesa bam jikut udon ka jinglong lengdo kabam kala namar kata ula ru ban penem jana ye kita bawan ha ublei dau habau em halakarta ya ka banesa na kamta jongki suk kita ki badan hajan kani kaspasnam hadu kini kisngi nama balai bau Jesus Christ udang yasa hadu menta hakmat ublei bokpa kum uta urang ba lengdo ubasisha ujonga ujongpi ka kitab Daniel kalonong bakat ar ka dekat bakalai ni kaong Henry to yailet mami hadu kabakut nama menyo syangtai ba menyo hala kabenta ba menyo yang hala kabenta ha kabakut jong kita kisngi oi Daniel syamlala ban yo i ta kisngi kibala kran kibala kado ye kajing tulpa ye ke kabanja ha kisnem kibanwan namar ba unsayo thiano lani unyo ye kajing syangtai ka basipor Henry nakamta jongi kalong kajing kerku namar ka kitab jong Daniel ka kesutia yangi bang lajan sya kabakut to ai boble unkurku yang ngilang baro nakamta ka brom jong blai amen